Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagbanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ke jingsio ka paret but pila ban legu ban kuli da ke education loan. Pila ruban syukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu laisan, arn riwe khandai pra. Hadian bagi Regional Committee jong Sarkar Meghalaya bat ke Sarkar Assam kilapan ni kai phot halor ke jing angnu jong ki pai ba ka snong baikam menyesno bat ke Jalan Meghalaya hak khan ru tri unailar arja apulai Block Development Officer nakaliang jong Sarkar Meghalaya bat Circle Officer nakaliang jong Sarkar Assam ki khasi penar ki basa hak ni ke snong ka bahap sya ke Jala Assam dak wei ke sur kilapan pa khmat kini kinong mi khmat Sarkar bagi angnu penyeso eladi sya ke Jalan Meghalaya hak jingi penbek put hapeng Sarkar Meghalaya bak Sarkar Assam hak ni kawat ka baar hau kerwo balpha dak video balaring hi dagi pai ba jong kasnong baikam ka sekretari jong kasnong baikam kalai thu bahag ni ka jangalang ki khasi penar shinrang mat kenthei ki basong basa hak ni kasnong dak wei ka sur kilarai bagi kwa ban penyeso bat ka Jala Meghalaya henrai la nyo tang ki katu ka ningut ki ba kwa ban penyeso bat ka Jala Assam kani kanong yalam snong kala kentu yu menteri rang ba ka Jala Meghalaya bo unshim khya ya kani ki jingkwa jong ki khasi penar baka Sarkar Meghalaya kan klub yuki kum ki nong snong bapura jong ka Jala Meghalaya. I come here in this Baikam place based on the order given by Qatar DCC. So the main purpose of coming here is to come and verify your documents related to those schemes which is enjoyed by people of Baikam place from the Assam government. So that is the main purpose to come and see. My knowledge is concerned, I don't think there is any clash of opinion because DC sir sent message to Credit DC sir regarding this program only. So based on that, maybe Credit DC issued that order. So personally, like I don't have idea. Later on, only I get to know the message from Credit side only. So what I know is that I'm being instructed to come and conduct your documents verifications. That's all from my side. Nakalian jemaah ka sekretariat nakampaw ya gejenglan ka bakraw namar mentang asmi nila kumbalapha daki DC kumbalawan nagyang kumbalaray nya ka jang meeting bakinwan no ini nakalian jong ka set Meghalaya ba nakalian jong ka set Assam mentang asmi lawan saki dao video nakalian jong ka Meghalaya ba dao circle officer nakalian jong ka Assam ke mentang asmi nila aya kata ka voice vote ka jamni but hakani ka voice vote ka jamni nila bangila yo lapa ya kata ka jingjap te don hi kiba mkwa ban penyesa sya Meghalaya nre ya kita kim dan hang ni haspot but ngange hiru kin ya manjur ya kani ka jingkwa ka jamni but hakajo kapuar nga karpat ya iso kongrat sangma kum chief minister ba insngom ha ban shim khia ya kadi ka snong ga jongi but insngom haru ba karpat juri ba in penyaso leni ban kuduk yangi kum ka jaj ban riu khasi penar bangin don sya Meghalaya namar ni de hamni hasnong ni don takki khasi penar hakaram ga baik rukum ju hakabam ga di rukum ju hakanyam ga rukam rukum ju but hakatin ga tlik rukum ju namar shani shnong jungi dan kijingya bangim ya snow thu bakin ga tlik but kum ju ro ngim ya pei phang hakapule ka puthi ngim dan kata ga dan kino kibang kikat kisla ki bangim pei ro lang ngim tip ki tho ayu ne ki ong ayu tade hakane kanong rem ngakarpat jur ya nakaliang ga jungi kinong shnong jong ka baikam ngakarpat jur ya ka Sarkar Meghalaya dibaki dai ban shim khia ya kani ka kam syapang kani ka shnong ga jongi bangin pen rong ya ka sya ka state Meghalaya jongi nakaliang ga HYC Janjil District Unit mende ka pendap ingi da gijing sukumen habang ilayo ban seki da lagi jong kikmat ban ay muslim yakini ki produk persnam jongi di badon napo baikam apeng gijing kenduk lang jong ki Arli Regional Committee apeng ga Assam bat Meghalaya dan ngilawan hangnya ban ay muslim yakini produk persnam jongi ngi ba ka result kalong successful ngi ba 100%
dan ek ndai 4% lagi nong syong di badon lagi syong ki kwa ban lei sport Meghalaya tengi na galang keseng kum bangila yai lentin do pesdang idon rengkat bat kan ke syong haduk kan klimat bat idang terpat juru yau CM badon burom jungi tam yau video ba present mendagesngi ba nagalang ka district administrative kalapha lembaga regional committee na East Jahil district bon simkia bon perkhat lem gini produk bersenam jungi ban unpen urlong ya kecing kwa ke jongki ban ngi nagalang jong HYC Jahil district unit ki kerpat ya CM deputy CM badon burom jungi sngau bah dak burom pendrung gini produk bersenam jungi sport Meghalaya namar ba lagi phai security gustur kidai ki penar ki ba em kumni ki babam kumni ki rap kumni ki ten ki thilet kumni kumno ngila ban ino konsuat iki te kumtang kerpat jur yau chief minister badon burom jungi sngau bah sim khia ikene sim khia ban pendrung gini produk bersenam jungi sport Meghalaya tang ba kajing angnut jungi kan seiso